Ook nog wat die easy desires. Middy desires. Dan gaat nu in decide. Oké. Wat kan als dat trolley ook nog wat is dat cactus? Sego Teyewerahkwa ni yungats. Toga ni oni Victoria. Toga oni Middy yunge na tonkwa ne otunungeha. Middy yunge na tonkwa. Middy yunge na tonkwa. Gina he waksada kwe nyauliwa. Wahunize ge satste kwe. Dahnu wak ge we yung data ne gwego galon jinioli ne. Diaginika Nathan Wyatt. Soka wa unge na donkwe ne getnis ha mai nekchi yate wage wak gwanyum soka wagielo Middy instead. Etone agwego ji kayundele nua yunge na donkwa Middy dahnu ya Victoria ji jinagayo ungwes waksana unwe ne otulungeha nua wis kniwasa ya tikayale Nua dewasa wis niosalagi ni jungeniyo ne deagenika Nathan. Natalie yundajets dewasa jokto niosalagi ni jagoyo. Jenny nuk William nuwadiats ne yungya. Dahnu wis yayak ni zawanidage wakademium stay kanyakeha dahnu sewajelos dahnu sewajelos wandole nekchi wak jotko wagun waskweni. Let's see. Waget nigo na nielong ji gatgeok nigaliwasa ang gadadi dahnu ang waget nigo na yanda sage nekanyakeha. Nya tuwini zalage ang quizlo geniole dot ne doske agadadi nuk waget nigo na yanda sne kanyakeha. Tukniko.